pan pachoyangar na ne chimol radio program en kapese ong way pakon. Iyang o kaslelie mango. Monay pan pachoyang na ne chimol ang kala radio program nem petuaw line reisag o pwede pon payment. E chimol kay poni pona rakso kalabako en pon payo. Wala pan kaprensunan kan ko. Waon kalikant nalalang ko nan kaniye ko. Hey chungol wow choror ong kapna, karyaon kapna, cho na mga chungol kapnet, speaker and legislature kaysag, o yung amuchon ko kusanat kan, song kapong labalap, o yung amuson kapong kan, kay di chekan nan paliyan siyak, mumotso kan, o nantakan government silo, Korasutak o pultakan ponpay, unsak sang pangalap, ko dito ni kalap o turul tila lalkap nga marangi. Hangan kalap, yay sa macharity programeo, mawiyawin tapon saksakaragatyon ponpay, ire oralap kasampulakan, mawiyawin demakmakit na lobsan kapna, o ngayon salina rin sa ban pasawan pakita program watch. Kayo, Ambassador in China sa Waskatar Wanchala Riyanan. Ni April Risak Walawan Pariagat Riyasak, Ambassadors and People's Republic of China, His Excellency Wang Sheng, Pachawanongar Kapna and Wayne Ponpei, the Honorable Reed P. Olfer, Wanchala Riyanan, Puen Yang Yamen sa Wasat Ponpei, Ong Apwalpen sa Mau Covid-19 Tuaw. Kapina Oliver, Pilpachawan Walianti al Ponpei, o Wia Supplement Way, Kaping Lab, Ong Ambassador Wang Sheng, Pueki Sawas Chocho, Mera Sawasaki al Wayne Ponpei, Mayangaki Onontan, Office and Kapna, Mepan Yawi Nian Sokaran. Hirakariao, Wuliaben Local Government Kan, Chiwangar Committee and Risk Communications. Niare, and every race sa kwalori agadriyesak, COVID-19 tuwa task force, sang nan ewe kan o en kabinachingol task force committee and risk communication, bener nan wilamalam ko santikan. Karaben penawach, puen kap mi ewe pene nan pungan local o state task force kan mepit apol penso mo COVID-19 tuwa. Uriyaben way kan mepachangar elpenawach, ye mayangaki, Wayne matranim, Wayno, Wayne sogas, Nech, o Colonia Town. Irakasilo, supplement ponpay kosantiyan tatok, ong COVID-19 tuwaw. Niyasil and every race tuwaw riyagat Wiyalamalam kayo mepit kosantilap and Wayne ponpay, Mepitata COVID-19 tuwaw, wiyawiyar nanan office and kapna. Wiyawi, wasan wiyalamalam and nan office and kapna. Semen kay, may sang wuliyaban office kan, o pelyan private kan, may pachangar, wiyakupur watch. Nan wiyalamalam watch, irailew kupene irekan nong tatok labakan, may pankak sa wasak kan pan kamarain, Kampan apwelpen palyamar o palyaset o yangak kampan apwelpen wansaw. Autapen tatok lapwech pan sawase pakita sawas sang nanwan moni yo mempatpacho ponangan chala isirar. Me government in Amerika pachawan sawas kiyonger Micronesia te FSM pwen yang sawase tatok and COVID-19 tuwaw. Irakapayo, FSM Telecommunications Corporation, FSMTC, Pasyawan sa Waskatar, men pere chumwe, owe, the face mask. Niyasin in April Saktuari Agatriyasak, FSMTC, Pasyawan sa Wasakir Government and Wayne Ponpei, men pere chumwe, owe, the face mask, Mer Yakut, Mrs. Athena Heinrich, me Pasyawan Waliantiyar FSMTC, o Pachawanta Sawaswach on Kapina Oliver, o Dr. Marcella Callen,
Mawiyat Chairwoman and Pohnpei COVID Sector Task Force, nanan kabnawasan wilamalam kabanglap ang FSMTC, Puekisawas, Marapachuan sa Wasaka Pohnpei State. Irakalmao, Kapnan Wayne Pohnpei, Pachuan Chuang Kaun and Kampan Sab, Wasai Sokas, the Mr. Peter Ramlon. Niyabangan April Srisak, Riagadriasak, Kabinaw Lefer o Karyawan Kabna Premen, Pachuan Chuanga, Director Camp and Kampan Sab, Mr. Peter Ramlon. Director Lon, Pachuan Kasalatar, at Chungal Kosantian Tatongkan, Mayangaki, Kaskul o Kamalamanlan, Iraison Song Sapkan, Apwelpen Kowa Kasaban Office, Apwelpen Kamakitpen Puen, o Kabnot Kan, Mechon Tatakan Kampawat, Chungalan Ki, Mepit COVID Saktuaw. Kabina Oliver o Karyawan Kapina Premen, Pilpachuan Kasalatar, Arachungal Iren Matamataw, Mepitata Sab, o Arachungal Lagaluk, Mepachapon Director Cup Manage. Hiragawanaw, U.S. Embassy, Pachuan sa Waskatar, Men Koso, and COVID Saktuaw. Kabing kalangan ang U.S. Embassy, Puekisawas, me Iraniang Pachuan, Uyayangar Wayne Pohnpei, Puen sa Wasaya Pohnpen so mga COVID Saktuaw. Tupsawan tatawang kan me kak kasawiyata so mga watch, tupsawan tatawang kan me ken kasawiyata so mga watch, me apuki, me pilpachayanger, me apuki, me iray sa Waskatar moe. Iray Pachuanonger Kapna Oliver, o Pohnpei COVID Saktuaw Task Force, Chairwoman Dr. Marcela Calan, Tupso Pukaj, Nanwasan Wilamalam, and Obsen Kapna. Irakaisu, Matalanim Constitution Day. Ni Meye Uriakatriyasak, Jonathan Palian State Government, Mawiacha Wameran and Wayne Matalanim, Pachuana Letiar Maymay and Command Sang Kapna Oliver, Poiran Kakyang Kawawi Matalanim Constitution Day. Oira Kawalo, Kim Saklani Re, Men Pacific Chocho, Alatier Somo COVID Saktuaw, Non-State and Oregon. Mr. Joe Enlet, Mawia Everson Consul General Nan Oregon, Pachuan Pakairki, Mepalian Sawas and Imanwani and Oregon, Kasalatar, Men Pacific Chocho, Mayangar Alati Somo COVID Saktuaw. Etola, o Pachuan Kasaleta, Mepalilaut and Men Pacific, Malatier Somawach, Pachuasang Nan Micronesia. Mr. Enlet, Pilpachuan, Mesilimen, Mesang Nan Kanta Kakapachawachan Micronesia, the FSM, Memeaklar Somawach, Riamen Sang Nan Utah, o Emen Sang New York. So, Pilipil wasa Makom Kachkachie, the Patpachoye, Inenen Kasampal, Komunitawan, o Kapayata, Kosanti, Takawet Kan Koros, and so mga COVID Saktuaw, Puen Kak Taray Komoy. Ay image, ang Ankela radio program ng Petuaw Line Riyasak. Mamiya, sabol mamoy Iran kay na mo, te amuch ng Iran kalalapag, akom kachin, malipe, te pachuanakar, absent public affairs, ninampen de la buwan siluriyaw saro, riyaw limaw isu saro, te malipe, te pachuanakar, Telepono na abiskan mesan saler nan program watch. Kombil yang ye nan ew sangan program watch me panuyawi more. Kalangan o kasaleliye.